Wala mo siya matimay, hanagono paro taki na yan robongi kebika na magtomay buga tali tigun na bisere waraki muni hanagono paro taki ngo na yan robongi enambula FM nimbolo benaka oya wabika na isoro ranyo na tomani omai mai na vito na kabe kina tini karuwa ng bongi lebu enangono paro taki sekoya na yan robongi enambula FM enambandua enasere ni sambulu binaka sai koyongo na Vakaleleka ni nonda tukutuku esa katiba kande ndai na matambose ngaraba na yabu ni Vakabulewa na Constitutional Officers Commission eso na lewi ni matambose ni tagadaka pakamata ni tu ke na Human Rights and Anti-Discrimination Commission esa na liuta kana matambose ni tagadaka pakamata ni tu o Vishnu Mohan na ililu ni ANZ ke na bo ni lewi ni matambose o Bhavna Narayan endona lawyer Nesbit Hasselman na ililu ni Fiji Commerce and Employers Federation, Dakshesh Patel and Doni Bisnisi, Kalpesh Solanki, kay Dr. Akanisi Kenrayate. Lewe 5 ratu sanding taki mertu lewena na Human Rights and Anti-Discrimination Commission, oya turan lewa Muhammad Ajmir, liutang na matambose, Sasikiran and na bagay tutu and a friend, Selina Lewai, kay na program director ni CTC ni na Gold FM and FBC o pedili roko tuibuna na tuli tu na ambaki na nono tu lewe na matambose ongo sa bandono ya talangana matambose na kena tambaki na New Sibeba na itutu ni Auditor General kay na liuliu ni tambatakataka ni walni bebesu sa ambiu tabakatikitiki na European Union CBN ni $5 milyon membaleta na kena toko ni Wailabo na beibuka torida kataki so ena nondo bonua do beira na bonua na maki mena bangata kina na ilabongo oya ena tambana ni suka senga walangani tambana ni suka mebakani nama katalangana EU me buke kina na bingarabi ni lawa ena nondo bonua esa bakile toka eviti na beisau ena buku ni nonra wai tutu na marama ena beliu taki mebaka baka matata taki ena tukutuku ka bakadurumi ena Beijing Platform for Action ena wasa Pasifika ia ena tukutuku batatalanga ongo tonga ikina ni oviti endua na matani tu ena Pasifika tikundundu edake na pasende ni nonra baka lolomataki na marama kinangito sa wandita kana timu nila utoka na nona indamedambe na semifinala ni Vodafone Fiji Effect ka waidhuritiko mainandi na ngaunongo ratua bandu kay nanronga ena kai ba kay senga may dabe keri na Vakaleleka ni nonda tukutuku may nonda bata na kalungata ni moni madhawa ni sambulu benaga turna na kini marama ni bulu benaga na doro bo kini mone lewa ni bulu benaga ngone en go talem no ni wawe katalau en mataka en dai en vendelana mai nei tasiri no bulu maleka go ni melote nai sorta boa en lomo ni bonua mai sanganga eu bulu go Samuel na no tanga ni wawe katalau en radio fijuan na domo eviti na vonga ni vena mai no kini diwa en be mataka moni tiki na pagluka ni kai namaka